On vit tout là, on a fait Jésus Christ, mais. Et toi, après dada, après boubou, n'a pas dit pour vito. Amesi gawe bena miega po. Fejino atoli ave nke kama siekelia. Mi ada pena mau. Ela bena mado din kekeya. Omekpo. Kene mi omekpo. Mi won keke ape vide. Bena mi ato jiranya do kuyoro. Na Yesu pe vava dievelia. Loloto. Nuka ganyo wesia. Do hi ava zaya me. Ake fian ya. Efe nyai na se. Efe dododo ina ho. Efe nufia me ya dogbo. Ne kwe peji vavala. Amen veve ate wan sasi obe. Ne gava zaha. Wadwa ikona odona. Lesiata. Nyele mon koko ya toge. Akona maupe subola. Ple niape subola. Osofo David. Mausi afare. Bena wadogboda. Watomia katan. Tos. Nyasela. Ple nupola yo katan. Ame yo katan le nyapom. Le Facebook. Le yo katan no nyankosem. So Agbemavo TV. Wana gogo koko efe muse. Na jakode nyakata miazi. Bena nemye senyala. Nemya konya diase. Bena watonga komide agbe. Eyata osofo dogora nemya jemo. Yo, todo la mereko de kaklem le mekemye betumra. Yes. Mauno kata nyala kple mauno kata wala mieda akpe. Nyeda akpe na omau. Mieda akpe no de eyi ya kata ata. Ela bena elikplemi. Yeah. Ekpomiata. Eye edemi chova pova sena mo kata sina. Papa miele gbeblo no bena akpe. Akpelo. Mieda akpe no de nukpolo kple tameyo kata le mias kosem le gavose ave agbeta. Yes. Wameno ve sogbonao. Ye we bena ho zole agujejiame. Yeah. Eye wo kpo jirudua. Papa me bena akpe. Akpelo. Kefia ya eyi ya de. Bena wonya na do. Yeah. Wonya ike na agbe na do na kike blibo la kata. Eya ta me do gbera gble wo subo la nyaji nyale toto gele fia ya ado la gbere asiome. Yes. Eglo na ma bena afi ya wo eya ma de da pe do me ayenye. Yeah. Eye ye cho pen koko ye cho pen koko yo eya ma. That's right. Bena wa zugbe pande la na tuko. Eya ta le fia ya gbe pande de pe gbogbo. Na je eya ma ji. Le Yesu Kristo pen koma. Me no te de wo se ma me. Bena nu se de se que ma chogbo wo a chite le fia bena wo nya ma wo ebe tadoji tane bena doro wa wo ebe do wa ye ko wo nu se ko gba nu se mo kata bu anyi le Yesu Kristo pen koma ma do bra amese meske ase wo nya le fia papa na wo nya na ke totro de va ya ma po agbeme wo nya na tro na le ye pa agbeme bena le nu wa bu ple kaka fu na nyeto le Yesu Kristo pen koma ye do bra mi de so kata le amen Amen. Mais toi, hagbe ya to le gbedona o. Ame katanya gbe mavovi le kuipe. Après didi pe. Ba me do aiko na. Aiko. Na eton doji. La gbe mavomo ya zom. E na gbe mavo nya o dola. E khone na do kuyo. Ye ne ton khona nya gi sena. Ye wa pe nya re siade. Ebe nyu. Be na wa toto krono ame. Enyo. Bena watonga vi. Chime totrovana ame. Enyo ne watonga agbemavo ame. Yata wa misia mesike sena. Yehowa be to nyagbanle ame. Akonta na gbanle ame. Agbanle sike akpale yibo. Kake nuyo utonu nuye tonglo nu deme. Loto anawagbe. Be nyasi ke la gbanle ya mela be anao agbe. Pakle fa gbososo. Yo apenya. Menya mare ke penya yo. Me a me le blena wa penya yo. Kebum agbenya. Yata mau domi bena nyato agbenya. Toto fe ide ke bi wakata mi. Na mesike kwa agbenya gisela. Akwagbe. Amen. Le nyalame. Amen. Fiani ya
Mais les bédonnants, les préfèrent pas que du fait, nous pour la que nous c'est là. Mais, oh, les miayom da, oh, agbe ma fo vio mi va lo, jivo pe awo le didi, nyao ya, oh, les miayom da, Yesu le miayom lo, oh, les miayom da, oh, les miayom ko, agbe ma fo vio mi va lo, jivo pe awo le didi, bebena, oh, les miayom da, Yesu le miayom lo, oh, les miayom da, oh, les miayom lo, agbe ma fo vio mi va lo, jivo pe awo le didi, oh, le miayom da, Yesu le miayom lo, oh, le miayom da, oh, le miayom da, agbe ma fo vio mi va lo, jivo pe awo le didi, bebena, oh, le miayom da. Bekpo agbe ma fo vi, va agbe ma fo nyalago, va nemia zole agbe ma fo nyaome. Yes. Lensiata, papa aho. Eto bubu na o to pakle wa fe kobli ko ba kata. No nye pe no vio kata la afiame. Ni ko fia mboko. To gba ahovi. Le ahovi kopera. Epa nyingba de melele tepea. Ko fia mboko. Momi pe no vio kata. Afe kobli wa ahovi kopri do kata mi ko fia mboko. Il a fait sous-bola plein de vie, qui va pour ça faire comme ça. Donc, c'est un bon qu'on a katan, il n'y a pas pour katama. Maman dit, on fait un bon corps. Mon père me nouvelle préparer, assister à toi, et papa la tocho a pedi, à quoi à beta, à deux tours que vous montrez là au kata, pas de goliome. Apostole Mato, qu'on fait un bon corps. Si va se apostole, qu'on fait un bon corps. Abuzaines, akpa lule nyitabutada, okwa Clemens atakpa. Le tomi a dit, me to fien bokona, nyitabuta tu kobli wakata. Bozoma reka, le tombo yo vi yo kata la fiame, venovio, venavina. Ko fien boko. Bekpo assembly, fien bokonami. Wawenu assembly, Osama, ple pape, etobuko, Esroa, c'est que ye Hamedada, Hamedada, Tobuko Sron, Kofiano, Papa Tobuko, Fiambo no, le wa fait cocu à Kata, Vio Kata, le deux Fiambo Konami, Victoria Siare, la Villa Miami, Kofiambo Ko, Clocope, Kofiambo Ko, Voute Fiambo Ko, Diga Have. Fiam ko sremanu yeme joto mi ajo mi akata mi ko fiam boko ke me mi ko fiam boko buko ne ko fiam boko le vima mana have ha mi ananya be togwe topo mana na nya be yele nkeke odum mi agbo vava le pire anopere ta mi adraro ne akamecho dasire nkeke aji kwa wana mi anya Magere mi ajile havea, do dasi mi ahonusianu, wanyo, do koblu akata po, mutefa, le douane. Chem sigbe, haibo eki, haibo, mi kofen tomu kata, yaku, le do fiambo konami admitori siare. Yesu le voame bukpo pero, muote uno jojom, ho muote uno tutum, futoto no gegedeme. Kaka jide pone na si o bena Yesu fe voama bukpo gbero David bena ye fe futo fo klai kaka le Yehowa pe nkodi ya tro katan le na no fo klau na no ode no nyaji le nti o na no ne nya pa de nti o no gbogbo kaka le Yesu Kristo pe nkodi la be ya tro katan le ne no na o ne ma Osianu sikele ngojito na la gbeame dong de Yehowa atona yezi bozeto gbereka ndi ndo fian
e negola zatipe na yue doline ato e la bena e wola e onyi me gabuma papo o hoseto wa gbema vovi nu kale jojo nu kame tonele ne glogodola yo chief apostle afari koma benene gede menai yo chief apostle afari koma bena homile gede menai mato maufe nyanao na toto du futo maji na toto to ahumma me eya Israel violede asi eyodo fuchianu la maufe gbogbo jengo ete fujiade akpaele wao zotome akesi mekefe futo kwabena ablode moy yo atome la kejio eso avako okata ochieme ora yo metila okata achi abafuame amen azotome akpojirudu naji habena akpenawo Yesu akpenawo akpenawo Yesu akpenawo akpenawo Yesu akpenawo akpenawo benewo bebe akpenawo Yesu akpenawo akpenawo Yesu akpenawo akpenawo Yesu akpenawo akpenawo benewo adu futore sereji adu yo metila kataji ame kata todem tiola wa fododo me amen klade wa fote eye npepe fododo ava opa gbeji jele o yo me ni agbemavo bi na agbemavo fi Yesu ne wa vareta amen si anyi ya yeva modi le agbemavo TV itoban kokwe ya metogere ora Jackson akako plefe timi o kata le kanle o FM le do iko jini ya mepe FM bene ya hede agbemavo nyauta ebe jinubli bwa kata la agbemavo nyo kata dole redu ajila ya yekwe ya kefe do katata maone ira dola nyomi ya wado fenu nyo wo kata tepene tabi tape ya ira ne vaipa gbe amen ne do efe kugbara maone gafu go fo de chitenu me na wa yepe donyo wo kata ji jijime yo kata le bibla me yo on tepela o fo jijime le anyingba je gbe ya eye wo le donyo wo la lodo ma o fe do le gode siareme maone ira mi kata wa do tepena mi egbona pe kakare jwena me samiske iram la ya ire ngama de fofide la ya fofide na ba de ti yo nyemela ya twen na ma de di ti fafa na mla ya na di fafa me yo wa ze ba fe no babla ya yo black pakrin ya me mi le zozom yele radio do ya pe wi e ma gbo be na ni pop yene le Volta Star le radio do me to kanya gbona ma o ape ko mi adani ma o ira mi to e vient mutu de vire ka la chama pa close sur de Francis comme la senanu confirme ko pa close sur le bio kata il confirme ko agana fo mi o kata le logba nu ti o me tota clipo ala petit chama tema Accra agana fo mi o kata yakata mi confirme ko viens ya le dogbero ra mi akata salute you yes le Yesu Kristo pen come amen amen we veneja koda me yo kata odina unji fafa ogbona unji fafa penya le Yehowa penya nu benana bade iramla ya irela maune hu ya ira pemo na me yo kata dina nwe ogbona nwe o dina ya ira la me sekla gbedi dinamla maune to la me sekla gbedi topere mi anto ni avio pe jijo kata unti amen amen kwa mwamo mafo botuna mi ko pero beda machi feku mafo botuna mi ko pero makeri mi ape ko domo pero Yesu nyemau melem dasi lozozo prim le yen tope nu babla mela atofa vala nyema atocho mi akata ji le gbogbo pa klonti la siame fiai moko
na mesia mesika le todo magomavonyao fianya nyakani da gbonamao ni abia ma bena wa fiani enuto nkekle nti no kanya nkekle yehowa fianu mi so nkekle nti na ni anyanu so nkekle nti na ni afwasa na nkekle bena abe Kristo tenela malebe novi openu ne non biana na bena ni la siola ne jemu na lala koma fasino bena ne fe gamenye torola ye fe votu ne vunai amen da si le nkekle nti jujo nkekle nuka bibla gbona mi so nkekle nti na nye gede sia ofa gbana velia taton heke mbla vevade wada sina bla vevo eton andrelia sia ofa gbana velia taton heke mbla vevo ade second book of Kings chapter 5 ya treating verse number 26 to 27 osavo Papa. mijo ovwa mijo Si on va dans la Evelia, t'attends, tu me blâmes voir à dévadage à blâme voir André. Que Elisa glonebe, dernier bobome yiklo. Est-ce que nous tu as trop dit le effet à dans me va